Добрый день, дорогие телезрители! Вы смотрите телепередачу «Я люблю якутский язык» и с вами я, Нюргуяна. Үтүү күннен күндү көрөтчүдөр эһеге сакатлын таптыыбын ден төрөбүт төрүт тылбытын сеңээрен өретен багалактырган Аллах берини көрөгөт. Бүгүнгү берини ытым минутачы Нюргуяна. Каждый человек любит и ценит свой дом и свою семью. Ведь дом является собственной крепостью, где можно укрыться от любых жизненных невзгод. А люди, которые в нем живут, всегда поймут и поддержат в трудную минуту. Это и есть семья. Итак, наша сегодняшняя тема передачи «Семья – основа жизни», а также будем учить именное сказуемое с аффиксом «лах». Қаз бейді кеге бәйтін жек әргенен, жетін отын таптыр, уанна қарыстыр. Кеге бәйтін жетігер сынянар, арас олық оқсулардан қаққаланар. Онтон ол жеға олырор жон, ғырықын түгенге өйдіға, уанна өйіға. Ол барыта бейге жек әргенмеп болар. Ол күрдік бейге бүгінгі берейбіт теметі жек әрген олық түрді. Оны тәне аттыр лақ сығырылақ кәпсирені өретек бет. И как всегда в нашей передаче пришли учить якутский язык Дана и Миша. Ол күрдік бүйінгі беребетігер бейеқа сақатлын өреті Дана, онна Миша кәлелер. Үтеу күнін оғылар. Үтеу күніне. Тоқ сануын өре қайдағы оғылар. Мен үчігейдік өріне сылжабын. Бейгі оскола бұттығар олимпиада бол бұтта. Онно мен күтті бұттым. Күтті бұттым? Күтті бұттым. Молодец, Дана. Антон Мишаға тоқ сануын ақын. Барда әтіні тахыржатымны да күгімет кәлі. Молодецтар. Антон сақатлын өртерге бәлемгет туа? Бәлемет. Білеген бейге түгі өртектәқ біте оғылар. Білеген де керген ұлық түрді ден темеге санаттылары өрітті бит. Онна ол тылары қатылы бұд. Самай сөп. Білеген бейге саңатылары өрті бит. Чайынар оғылар. Өрітен сағалы бұд. Ата кеми. Аты кеми. Ата кеми. Кини ата кеми. Ата кеми. Ага. Как его зовут? Идете тугуй. Идете тугуй. Кем работает? Қағый. Хағый. Қағый. Хағый. Сколько? Қайдақ. Хайдақ. Какой? Улахан. Улахан. Большой. Угун. Угун. Длинный. Үйерек. Үйерек. Учеба. Жарык. Жарык. Занятие. Таптыбын. 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 Люблю. Чтобы хорошо запомнить слова, которые мы сегодня учили, давайте посмотрим рубрику «Мой словарик». Бүгін өрепет тыллар бұтын өсті чүгайдек өйдер туыттан мен тылжытым ден рубриканы көріғын. Ата кеми? Как ее? Его зовут. Идете тугуй? Кем работает? Қағый? Сколько? Қайдақ? Какой? Улахан? Большой. Угун? Длинный. Үйерек? Учеба. Жарык? Занятие. Таптыбын? Люблю. Жек әргенет тұғынан кәпсәнер ағылар. Мен жек әргемен білеген рыбен. Мен ием ата Алла Алексеевна, кені секретарь. Мен ағам ата Евгений Михайлович, кені сө парынан вәлелер. Мен бұлтым ата Вика, кені осколаға өрінер. Дана. Мен де кергенім Улахан. Мен ием ата Анна Сергеевна, кені кыракы бұратым көрін олорор. Мен Кене қарақый біраппын көрін оларар. Еще раз. Еще раз, Дана. кені Все заново. Мен де кергенім Улахан. Мен ием ата Анна Сергеевна, кені кыракы бұратым көрін олорор. Біраппын
бырапын көрөн олорор. Мин ахам ата Алексей Александрович. Кини харабыл капитанынан үлерир. Мин братым Ярослав. Кини детсадка Сылджар. Мин эбемата Галина Иннокентьевна. Кини дехе олорор. Мин ахам ата Александр Иннокентьевич. Кини дехе олорор. Диэға оларар. Олыс үчігай, кірдік тағаны дек әрген олық түрді болар. Далее давайте посмотрим рубрику, где ребята будут использовать в предложении именное сказуемое с аффиксом «лах» вместе с новыми словами. Салғы бүгін өреппеттілер бұтын, оны тәңе аттыр лах сығары лах кәпсерені, әтейге келдерін тәттек кәпсәтейлер ден рубрикаға көріоғы. Үтө күнден күнді көрәшілер бүгін өрәппет тыллар бұтын онналлах, сығырылах тыллары әтеге келерін оньян көдір өкпөт. Добрый день, дорогие телезрители! Сейчас мы вам покажем, как правильно используется в предложении именное сказуемое вместе с аффиксом «лах» с новыми словами. Дорабы сайыны тоқсанын. Үтө күнден аскола бұтыр етіл күні бола тұрар. Анна күттағынды. Семен Данилов қоғаны тектақпен. Алыс үчігей. Әні үйран қайдағай. Үйері қат әңне. Үйрағын тағынан туғынан жарықтан хажағанай. Үйерағым тағынан илен кәмір спортынан жарықтанабын. Малажыз, үйрақтақ үрдік культуралақ кей болақыны әлбағы сетейін. Мақтал ән үйері қараме кытат. Сәп, Әтәңне бол. кірсіоққа дере. Ребята, я вот написала на доске предложение, а вы должны вставить сказуемое в прошедшем времени. Оғолор моғотою маска тахар. Ыттар жабараны қороңго келлер. Жақталлар қотоңго ынақтары үгі. Бихиги мирней коракка үйерен. Оғолор фабрикаға алмағы көрін сөк. Бұ сері қаннық жон отто. Жайынары кәпсирелерін олардан беректі ақыд. Миша, ты закончил? Да. Ага, начинаем с тебя. Оғылор мұғыттайу маска тахарбыттара. Маска, Маска тахарбыттара. маска тахар бұттара. Жақталар хотыно ынықтары бұттара. Сөп, Оғылор фабрикаға алмағы көрін сөх бүттері. еще раз. Оғылор фабрикаға алмағы көрін сөх бүттері. Сөп, молодец. Дана, Ыттар жабараны көрінө келер біттере. қороңго. Хораңға келер біттере. Сөп, Биги мирней корака өремим бит. еще раз. Бихиге, мирней, корака өремим бит. уэреммиппит, Өремим бит. уэреммиппит. Өремим бит. Сөп, Бу сири ханык Джон оттобутай. еще раз. Бусире, Бу сири ханык Джон оттобутай. 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 Замечательно! Вы отлично справились с этим заданием. А теперь давайте встретимся с нашей самой умной Сандарой. Она нам покажет, как правильно в письменном виде переводятся мини-диалоги. Салғы бігегер әлләғ доғыр бұтын Сандараны күтті көрсеуің. Кене білеген бігеға тәттік кәпсетелері сұрыққа келдерін қайдақ тылбастырға өретеға. Көріоғың Сандара қолбұқатын. Добрый день, дорогие телезрители! Как у вас дела? Сегодня мы узнаем, как переводится в предложении именное сказуемое с аффиксом «лах» вместе с новыми словами. Здорово, Саина! Тоқсанын? Здравствуй, Саина! Какие новости? Үтө күнінен. Аскола бұтығар иетіл күні бола тұрар. Добрый день!
В нашей школе проходят дни родного языка. Онно кытаңдо. Ты участвуешь там? Семен Данилов хохону на техтахпин. Должна прочитать стихотворение Семена Данилова. Олус учугей. Как здорово! Эн үйрәгән кайдагы? Как твоя учеба? Үйрәк әтәңгә. С учебой все в порядке. Үйрәгән таханан тугунан жарыктанагың? Чем ты увлекаешься помимо учебы? Үйрәгән таханан иллән кеммәр спортунан жарыктанабын. В свободное от учебы время я занимаюсь спортом. Молодец! Үйрәктәх, үрдік культуралах, өйдәх боллақына әлбәғі сетихең. Молодец! Если ты будешь образованным, культурным, умным, то ты многого добьешься. Махтал, әнәме үйрәккар кытат. Спасибо, тебе тоже успехов в учебе. Сөп, хорошо. Әтәңе бол. Всего доброго. Керсёк кадери. До встречи. Сегодня мы с вами узнали, как переводится именное сказуемое с аффиксом «лах» вместе с новыми словами. Учите и любите якутский язык. До скорой встречи! Сандара, бейеға кәлән күнді ғалжып болбыққары мақтанабыд, еннекетін дағаны бәйән білейгін үллесте тұрғын ден әрәнәбет. Манан бүгінгі бері бит түміктенер, бүгін бейге тұғы әретті біті еғалар. Бүгін бейге жекерген өліқтірді ден теміне кәпсеті бет. Саамай сөп, бүгін бейге жекерген олық төрді ден темені кәпсетті бет. Онна тұғы әретті біті? Санатылары онналах, сығырылах, атыр, кепсеренgi белебит өретебит. Самый сөп, молодежстар. Бүгін бейге саңатылары онна атыр, лах, сығырылах кәпсерені өретті бет. На этом наша передача подходит к концу. Сегодня мы поговорили на тему «Семья – основа жизни», а также учили именное сказуемое с аффиксом «лах». Сақатлын таптан, үйреттен кәрәқсән, кене барға байын қарыстан. Любите якутский язык и приумножайте его богатство. Английский береге көрсөк қадері.